Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuliki Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz kardeşlerim. Endi cemaat Allah subhanahu wa ta'ala bizga büyük nimetler berişi hem Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arqali bizga ko'rsatdi nechik biz yasharga tiyishmiz. Bizga o'zincha bir o'rnak. Hem albatta bu dunyoda yashaganda ko'p kishilar bu dunyo berilarmikan esa butunday bir narsa to'g'risida fikrlamay yashaylarmikan, ya'ni g'aflatda bo'lib yashaylar. Hamda bunda turli sabablar bor. Birinchi kishi o'zi o'ylamay fikrlamay. Ikkinchi jamoat balki gunohlari tutadir. Chunki biz bilamiz, musulmon kishilarga qay bir ishlarga jazo yog'idan berilar. Nindi jazo? Alloh subhanahu va taolo ularga izgilik qilirga bermaydi. Shukr jamoat agarda biz bir izgilik qildik ekan, lekin qila bir vaqt u izgilikni qila olmay boshladik, o'zimizning amallarimizga qaror kerak. Balki qoyadir biz gunoh ishlaganmiz, balki shulay bo'lganda. Agar do'la ekan tavba qilib Alloh subhanahu va taolo g'afur so'rab, endi yangadan turulga bosib Alloh qo'shgancha yashashar kerak. Misol uchun keltiram, bir vaqtda ikki musulmon bir-biri bilan aralashib ketdilar. Ham shundan beri birisi ertangi namozga tura olmaycha yashay boshladim deydi. Bir oy o'zay, ikkinchi oy. Shundan so'ng tiginlarga shaltiratib kelisharlarda ham shundan beri ertangi namozga tura boshladim deydi. Shukr jamoat, agarda biz bir izgilik qila olmaymizmikan, ertangi namoz bo'lsinmi, bir boshqa izgilik tilagan izgilikni qila olmaymiz. Bizning amallarimizga, o'zimizning amallarimizga qaror kerak. Balki biz birazdan g'aflatlandik, balki. O bit faqat mataga kishi dinimizdan yiroq bo'lgan kishigina tug'il, hatto dinda bo'lgan kishi namoz o'qisa-da, qay bir ishlarda u og'riq bilan og'riy boshlaydi. Ham shunday jamoat, u g'aflatga olib boradigan narsalar qay bir ishlarda bizning iptashlari bizda bo'ladi. Agarda biz ularga misol tug'il, ular bizga misol bo'lib tursalar, biz o'zimizni adashtirgan mumkin. Ham albatta qiyomat kunini biz anlashni o'qinishakmiz. Chunki misol keltirib, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xabar beradi. A'udhu billahi minash-shaytonir rojim. Shunday so'zlar aytadilar. Ya vaylata laytani lam attakhiz fulanan khalilan laqad adallani 'ani dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula. Ni ayanishdi. Menga ni o'kinish, tigi murtatni do'st etmagan bo'lsam edi, u meni zikrdan bizdirdi. Shayton insonning bir yolg'izin o'qiniga tashlab qo'shuvchi zot ekan. Al-Furqon surasi 28-29-oyat. Ham shunday kishi o'ylamaycha yashay, chunki onun hissi bormikan, tilagi bormikan, bu dunyoda menga yasharga, bu dunyoda o'lmam, hali yasharman deb. Lekin biz bilmaymiz qachon vafot bo'lamiz, qachon bu dunyodan ketamiz. Ertaga mumkin, balki bugun, balki 10 yildan so'ng, lekin ko'pmi bo'lmasin, 10 yil bo'lsinmi, 20 yil bo'lsinmi, 30 yil bo'lsinmi, baribir jamoat u vaqt tez uzar. Bek tez uzar. Mana aligina bu holda borib qarag'azali. Aligina 16 yosh bo'lgan edi bizga, har birimizga. Aligina 30 bo'lgan, aligina 40 bo'lgan, har birimizga 50 shar, kimgadir 40 mingda, kimgadir 35. Aligina kichkina bo'lib jirdi. U 30 bo'lsinmi, 40 yil bo'lsinmi, baribir tez uzar. Bu dunyoda yashagan vaqt qiyomat kuni qo'yib chiqqandan so'ng Alloh subhanahu va taolo bizga xabar beradi, kunduzi 1 soat vaqt etib o'zgan etib sezilar bizga, har birimizga. Shuncha jamoat vaqtni bo'layman o'zdirga kerakmi? Agarda 1 soat ketdi ekan, agarda 1 minut ketdi ekan, 10 minut, 10 soat, 10 kun, u otna qiyomat kuniga hali kelib qaytmaydi u. Ana borib bo'lmay bir nechikda. Nendina kinolar ko'rsatmasinlar, fantastik kinolar. Emasdir orqa birlar, kelib qaytalar, yasharalar. Yo'q, yasharu jamoat jannatda bo'ladi. Har bir jannatga kirishi 33 yoshda kirishi. Anashi yasharib bo'lmaydi. Vaqtlar bora. Albatta operatsiya ishlar bo'ladi. Shashlarni ko'chirib bo'ladi, lekin baribir bizning yashashimiz, bizning turmushimiz, bizning umrimiz o'zinikin olashaq. Shukr jamoat, shu qisqa turmushlardan bo'lsa-da, biz sizning bilan bek yaxshi o'zimizga o'rnak olirga chiyishmiz. Har birimiz o'rnakni bilamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Atiyulloh va atiyur rasul." Alloh subhanahu va taolo itoat etingiz, ham uning ishisini, payg'ambarina itoat etingiz.
Hem siz biraz o sözünü İbn Abbas radıyallahu anh şunday matı sözler ayta, kayber neseler Kur'an-ı Kerim'de de parlap kileler. Hem de şu parlap kirgen aralar neselerden Allah'a itaat etiniz. Hem anın peygamberine itaat etiniz diyen sözler. Hem korkam diye İbn Abbas. Eğer de biz Allah'a itaat edip yaşasak, lakin peygamberimizge itaat etmişe yaşasak, Allah'a itaat etu kabul bulmaz deyip benim korkam diye. Çünkü acaba Allah'a da peygamberimizge de itaat eder. Peygamberimize itaat diyen nerse diyen söz o. Onlara buysunup, onlara ibadet kılıp yatırgamı. Yok elbette. Peygamberimizge itaat yani onlardan misal alırga. Nindigine işrak bulması, nesline işlemeyip. Hem elbette eğer de biz uylasak, nindi ağırlıklar aşağı uzda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizge hattık dinini gidirişin. Nindi ol xoluklu buldu. Uyanışak bizde onlara karta his, muhabbet. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verir. İmanın temin şu sıfatka iya bulan kişiliğine tuyar. Kim Allah'ını hem onun ilişkisini başka barlık nesnelerden de nıgrak yapsa. Hem elbette biz fikirlesek, okusak o kitaplarını, niçik ağırıydı, ne öyle paraz, din işin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinin bütün işte bulgan nesnelerin üstüne düşürürler. Taşdan başına sokmak şaları. Türlü digenekler ayağısına taşlılar. Lakin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sabır etti. Hatta taşlar atıp ayaklarına ötürday buldular. Taifada. Şunda da cemaat merhametli bir hay gitmedi. Hem onun sıfatları konuda biz okusak, öğrensek, karasak ne diye bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buldu elbette muhabbet hissi uyanacak. Bu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zor, en zor nimet bizge kitelgen bu dünya nin diyor. O İslam, o iman. Niye işin diyende? Çünkü elbette biz biliriz. Ayaklarının, kollarının, gözlerinin derecesini Allah'a şükür. O bir elbette zor nimet. Kolu bulmasa, ayak bulmasa Allah saklasın. Lakin Allah da cemaat o nimetler de İslam ile çağrıştırıp olmuyor. Niye işin? Çünkü bu dünyada biz yaşayız 60-70 yıl. Eğer de sende ayakların, kolların, zihnin, akılın bulup da sen dinge gelmezsen, imansız bulsan, mangılıkta sen elbette büyük ağır halde bulaşacaksın. Ama bu dünya sen gözün bulmasa Allah saklasın elbette. Lakin andık kişiler var. Ayakları yok, kolları yok. Lakin dini bulsa bu 60-70 yılına sabriyete, kıyamette, ahirette olarak hatta bulaşacak. Ayakları da, kolları da bulaşacak. Elle cennetke de yaş bulup kırar bu. Çünkü hocam İslam dini, iman diyen nerse o zor nimet. Hem de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu nimet bizge özümüze gelsin deyip bir kup cemaat sabır etti. Hem elbette Allah subhanahu ve teala yardım etti. Bir Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbet uyansa da unutmayınız, o peygamberini bize kim verdi? Allah subhanahu ve teala. Allah subhanahu ve teala şu aniyeti bize verdi. Elbette bütün nimetler tuna fikirlerinde Allah'a da muhabbet uyana başlıyor. Kubretme fikirlere girer. Unutmazka. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. İmanın temel şu istifatka iyi bulan kişilerin atıya. Birinci ayettim, kim Allah'ını hem onun ilişkisini başka barlık nesnelerden de nıgrak yaratar. İkincisi, kimini yine yaratsa da fakat Allah işinden yaratar. Yani bu dünyada değil, ahiretine telisin o kişiye. Şu muhabbet, hakiki muhabbet. O muhabbetke ir kişi de muhtaç. Hem hatun kız da. Tege kilolarda ko'rsatgan muhabbetke birimiz de muhtaç değil cemaat. O fakat bizge, fikrimizge kiritilgan. Bizge, har birimizge de meni Allah rizosi için yaratsınlar degan muhtaçlık var. Biz şunu tileymiz. Ir kişilerde, hatun kızlarda şu vakitte de muhabbet kişiye bara. Hem üçüncü, hem ul utqa ırgıtılırga tilemegen kebek yanadan imansızlıkka qaytırga tilemese. Şu da üçüncü elbette sıfat. Hem de bütün örneklerden qarasak, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de yaxşırak örnek bola alamani. Kişi yanından qarasam bir kişi. Kılkı yanından qarasam bir kılkılıydı. Al derecege işlerlik kişi yok. Bu dünya karata, bu dünyada bir nerse almaydır ya. Bütünse tarada bir yeridir ya. Bütün yaklap Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kamilleştirgen zor. Hem elbette onlardan yaxşırak misal bulmaz.
Киноларда күрсәтәләр, я көч яган, я акыл яган. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям акыл да, көч та, хылкы да бер кешедә җыелган. Әлбәттә, Аллаһ субханәһу ва тәала рәхмәте белән. Шуңа күрә хәзер мәсәлән күп ишакларда яшьләрдән ишетеп була. Теге сугыша, бусы сугыша, бер сугышы турында имамда, башка имамга мисал китерәләр. Бездә бит сахабалар бик көчле иде. Берсе 70 метрга киреп китәдер дошманнарга кылычлары белән, бер кеше үтерә алмыйдыр яны. Икенчесе ишек күтәргән иде, ул ишекне 10 кеше күтәрә алмыйлар иде. Андый мисаллар бездә бар, фақат без аларны белмибез генә. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям шулай көч тә булганда, акыл да булганда, зиһен дә булганда, бөтен яктан килгән. Шуңа күрә анардан яхшырак мисал булмый. Үрнәк булмас. Хәтта менә карагыз, кем алай булдыралар? Без бит бүгенге көндә, әгәр дә безне бер кеше берәр начар сүз белән әйтсә, без инде әзер аны кыйнарга әзер. Шулай бит. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям турында бер Амр ибн Али-Астан риваят кыла. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям ди, иң начар кешеләргә дә ашык йөз белән киләдер. Һәм ди, ул мәсәсили вәдә миңа да якты йөз күрсәтеп, матур итеп дәшә иде. Хәтта мин үземне кавымның иң яхшысы дип уйлыйдым. Мин иң яхшы дип уйлыйдым. Менә шундый дәрәҗәдә Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям белән муамаләдә булды. Һәрбер кеше белән шулай, карагыз. Һәм дәвамында бу сахаба тели нәрсә белергә инде, үзен сизә бит иң яхшы бит инде хәзер. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям карап. Һәм сорау бирә: "Я Расулаллах ди, мин яхшыракмы Абу Бакрдан?" Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям: "Юк." Ярый ди, дәвамында сорый: "Мин ди Умардан яхшыракмы?" Менә шундый үзен хис итте ул. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям хылкысы аңа карата шундый дәрәҗәдә булды, мин иң яхшысы дип торадыр. Мин Умардан да яхшыракмы? Юк ди. Мин Османнан да яхшыракмы? Юк ди. Һәм соңрак инде ялдым тагын сораулар бирергә. Сорамадым бу тәмдә. Күрәс, менә шундый муамаләдә безнең Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям әле көч белән. Бездә бит беразна теге спорт залга яшьләр ири башлыйлар. Булай ничек булып керә инде ул? Бераз скромно гына җири, теге ялып җири. Беразна инде ите күренә икән, бу инде всё, менә булай җири башлый да бу хәзер. И авыздан ишкараты сүзләр чыга башлый моннан. Көч белән халыкны авыр бергә алып барган. Һәм менә мусульман кешеләр без исламда буларак Аллаһка шөкер. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям мисал алсак, көчең булса да, итең күбәйсә дә, барыбер син халкылы бул. Менә ул матурлык була. Менә ул динебезгә чакыру була. Әгәр дә син шулай беразна көч күрде дә, булай итеп җири башлыйсың да, теге ниләр шикелле, бу инде нинди ислам? Димәк, әле белемсеңмәгән, әле мисал син ала белмисең. Шуңа күрә әгәр дә без Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям мисал алсак, җәмәгать, ул бит мисал безне бөтен яклап күрсәтте. Җәмгыятьтә дә, гаиләләребездә дә мисал өчен китерәм. Ул хадисләрне беләсез, искәрмә төшәм. Мөэминнәр арасыннан иң камил иманлылары, күркәм хулыклары булганнары. Арагыздан иң хәерле булганнарыгыз үз әһленә карата күркәм муамаләдә яхшы мөнәсәбәттә булганнарыгыздыр. Үз әһленә, гаиләсенә, хатынына карата. Менә мисал өчен. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям әгәр дә бер нәрсә әйтә, ул инде анарда бар. Ул без әйтә алабыз, сөйлибез дә кешеләргә, мәсәлән, әле үзебездә юк, тырышабыз булдырга. Әгәр дә Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям бер сыйфат әйтә икән, ул сыйфат Пайгамбарыбызда бар инде. Чөнки ул үз әһленә карата иң яхшы кеше иде. Менә анарда мисаллар кирәк. Хәтта хатыннарга да бит ул киңәш бирә. Әгәр дә бер хатын 5 вакыт намаз калдырмыйча укыса, әгәр дә Рамазан аенда ураза тотса, үзенең пакьлеген саклап иренә хыянат итмәсә, һәм иренә итаәтле булса, ул хатын җәннәтнең үзе теләгән ишегеннән керер. Менә мисал. Аларга да киңәш, безгә дә киңәш. Андый дәрәҗәдә хикмәтле киңәшләр кем бирә ала? Даими рәвештә. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә без яхшы үрнәк, дөрес үрнәк, ул үрнәк безнең Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям анардан мисал алсак, үрнәк алсак, җәмгыятьтә дә дәрәҗәле булырбыз. Гаиләдә дә дәрәҗәле булырбыз. Үзебез дә калганда да иң беренче инде иң зур нәрсә Аллаһ субханаһу ва тааля алдында да дәрәҗәле булырбыз. Нинди нәрсәктә булмый. Көчең, куәтең булса, малың булса, дәрәҗәң булса, әгәр дә шуның белән Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейhi ва саллям син мисал алып, яхшы хылкылы булсаң, бу синең хылкың, бу синең мисалың үзеңне кешеләр алдында, кеше күзендә күтәрә бара.
Nidine derecede bulmak cemaat. Hem karaz Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de hitap et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kulillahumma malikul mulk tu'til mulka men teşâ ve tenzi'ul mulka mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tudhillu men teşâ biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Ey Allah, sen barcha boylıkka parçasın. Özün tilegen kişiye boylıkını biresin. Hem özün tilegen kişiden boylıkını alasın. Tilegen bendeni Kur'an bilen amel kıldırıp hürmetli itesin. Hem tilegen bendeni Kur'an'dan gafil kılıp hur itesin. Barcha hayriyet senin kulundadır, şiksiz. Senin her nersege köşük ite deyip İmran suresi 26. ayet. Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. Birov üstünlükni tilese, barcha üstünlük Allah kulundadır. 31. sure 10. ayet. Hem de karaz ne diyeyim matur sözler ayette Umar bin Khattab radıyallahu anhu. Nahnu kavmun a'azzana Allahu bil İslam. Fema tebtegaynal izzete bi gayrihi ahallana Allah. Biz di kişiler, biz kavmi turunda soruyoruz. Biz özümüzge de anlayıtalım. Bizni Allah subhanahu wa ta'ala kurtardı dereceler İslam dini bilen. Akşam bilen tugul, maşna bilen tugul, matur kim bilen tugul, sugunu bilen tugul. Özünü başkalarına tüben tüşür bilen tugul. Başkalarına baya biru bilen tugul. Anı bilen tugul. İslam bilen. Onun kamil ravuşta, halkın da kire, imanın da kire, amellerin da kire, tillerin de kire, sözlerin de kire. Şunun bilen Allah Teala kurtardı diye. Hem devamında yeter. Eğer de biz diye dereceni, üstünlükni başka birer nersede izlesek diye Allah subhanahu wa ta'ala bizni tüben dereceye taşır. Bu cemiyette de, gaylede de Allah subhanahu wa ta'ala aldığında da. Çünkü Allah Teala her birimizge de nasip etseydi, düz misal alıp yaşarken. Bu misal bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat onlardan da yaşlı kişi bulanı yok. Allah Teala her birimizge nasip etseydi, biraz ne bulsa da onlara okşarlar. Çünkü eğer de okşasak, bu dünyada da rahmete bulaşak biz, kıyamet günde de elbette ona aytmayayım da indi. Kıyamet günde de rahatte, derecede bulaşak biz. Albet kıyamet gününe 50 men yıl. Kıyamet gününe 50 men yıl cemaat. Subhanak Allahumma bihamdik. La ilahe illa estağfiruk ve etûbü ileyk. Vallahu semi'ud du'a.